I will sing for the rest of my life. Ndaramukije mwese muri kumwe na televiziyo Heritage ndabakaze muri kino kiganiro cy'umutumire cy'uno munsi aho nizera ko muri benshi mukurikirana ni ikiganiro cyari ku bwanyu ngo umuntu wese agikurikirana gishoboye kubaka ubuzima bwiwe ashoboye kwakura ubumenyi kanaka umushoboza kubaho impamvu yo kubaho kwiwe hano ku isi. Rero uno munsi turafite ikiganiro kidasanzwe n'umutumire adasanzwe aza kuvugana ku bijanye ni gute umuntu yoshobora kumenya neza umuhamagaro wiwe. Ndazi ko abantu benshi barifuza kumenya umuhamagaro yabo. Hari n'igihe usanga hari abantu bariko bakora ibintu bitandukanye mugabo bakumva ivyo ntiko barakora sivyo bahamagariwe. Rero bice muri kino kiganiro cy'uno munsi muraza kuronka umuco, muraza kuronka inzira y'Imana ibashoboza kumenya ati je ushaka kumenya umuhamagaro wanje gutya anye. Rero kubwiyo mpamvu nashaka nakiri umutumire wacu atangwe idondora kadukurikirana. Murakoze cyane, nitwa Desire Habyarimana. Mwene so muri Kristo Yesu. Yego. Karibu cyane Desire. Murakoze cyane. Benshi bakumenya kukubona ku ma YouTube bakurabira televiziyo atandukanye. Rero uyu munsi turagushimiye cyane ko nabashoboye kuza hano muri televiziyo Heritage. Murakoze cyane. Rero dutewe iteka ridasanzwe n'Imana kukwakira. Desire Habyarimana akora iki? Afite umuryango kugira nyine abantu bakumenya mu buryo bwagutse. Murakoze, mfite umudamu n'abana babiri b'abahungu. Hanyuma nkora umurimo wa gipasiteri. Karibu cyane kandi mu gihugu cy'u Rwanda. Yego. Murakoze cyane gose. Rero turagiye cyane hano mu Burundi kukwakira nk'umukozi w'Imana. Ndazi ko mu by'ukora urigisha abantu ijambo ry'Imana, urigisha abantu matemba atandukanye. Mugabo n'umunsi nshaka tuyaye kuri kino kintu bati ni gute umuntu yamenya neza umuhamagaro wiwe. Mbega kenshi bavuze umuhamagaro umuntu yoshobora gutahura iki? Murakoze, umuhamagaro ni ikintu umuntu yiyumvamo akagikunda, akaba yagikora atariye, akagikora atagihembegwa, akagikora umwanya wose urenze uwo abandi bakoresha, kandi abantu bakamubwira ngo abikora neza. Ubu ni umuhamagaro wawe. Hanyuma uwo muhamagaro rero uravuka, ukaregwa, ugakura, ugakora. Okay. Ni umuhamagaro. Ngira ngo nico novuga ku muhamagaro. Uvuze ko umuhamagaro uvuka ugakura, bigenda gute uvuka gute? Ubundi umuhamagaro w'umuntu bawumenya byibuze kuva nko ku myaka 2, hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5. Yego. Ico gihe bashobora kumenya umuhamagaro w'umuntu cyangwa se ingabire yiwe. Ibyo rero bikorerwa mu muryango, muri famiye. Ubundi umwana uko akina to butwondo, yubaka utuzu, akora utuntu, ushobora kumenya ngo uyu muntu azoba iki, azobaho gutyo. Habasigaye ko ibyo bintu rero biregwa, amashuri yiga, ibyo azakora mu buzima bakamugarura kuri wa muhamagaro wiwe cyangwa yangabire yiwe. Sinzi niba mu muryango twarabikorewe, sindabizi neza. Hanyuma ahantu haba hasigaye ha kabiri ashobora gukosora ibyo bintu ni mu ishengero. Hanyuma ishengero nyene. Yego. Ikibabaje rero no mu ishengero ntitubone ubidukorera. Nzabantu benshi bize ubuganga kandi arababaje. Nzabantu benshi bagiye mu bucuruzi kandi yenda bari kuba nk'aba sportif. Ariko kuko atabonye umuntu yamufashije mu buzima kugira ngo amenye ngo ndinde impano yanjye ni umuhamagaro wanjye n'uyu, akazakora ibintu bihabanye n'ibyo akunda mu buzima. Ngira ngo mbwire abayobozi b'amashengero badukurikiye, ntabwo igikorwa c'Imana cyangwa umuhamagaro ukora muri korale, mu kubwiriza no gukora mu rusengero gusa. Umuntu ashobora kuba umupolisi mwiza kubera umuhamagaro. Umuntu ashobora kuba umutegetsi mwiza, umuyobozi mwiza mu gihugu kubera umuhamagaro. Umuntu ashobora kuba umuganga mwiza mu muhamagaro wiwe. Umuntu ashobora kuba reka ngo urugero, igihe Besareli Imana imwuzuza umwuka wera, bariho barubaka ihema, ntabwo yavuze mu ndimi, yagiye guconga amabuye. Yashoboye gusiga zahabu ku biti. Ibyo nibyo ntawamenya ko kubaka inzu byaba biri mu mwuka wera, byaba biri muhamagaro. Ariko hari abantu babikora nk'umuhamagaro, batabikora gusa nk'akazi, babikora nk'umuhamagaro. Abantu rero turabakeneye. Abo rero bashobora kuva ahantu habiri, ni mu muryango, muri famiye no mu ishengero. Mu mashuri naho
mu mashure mu gihe abarimu barera nabo ari umuhamagaro, ntiyigishe kugira ngo ahembwe, akigisha kubera kurera impano, kurera imihamagaro y'abantu, kubera amarana umwanya munini n'abana, niwamenya ngo uyu azakora iki, uyu namuyobora gutya, akamwigisha akurikije uko amubona. Uko gutwi rero kumenya ibyo, iryo jisho rijonjora rikamenya ngo uyu muntu akwiye kumera gutya, rigigwa n'ufite umuhamagaro nawe, kuko abantu benshi babikora nk'akazi kuruta kubikora nk'umuhamagaro. Nihe impanuro ushobora guha abavyeyi kuri ico kintu nyene? Ko abavyeyi kadukurira muri kano kanya. Yego. Nagira ngo mbabwire ko kubyara umwana yakigwa mu bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Abantu benshi babyara mu mubiri. Babyara mu mubiri gusa. Iyo yubatse inzu akishura minervare, akagura ibyo kurya n'impuzu, ahita yumva yaheje. Kandi mu by'ukuri ntiyite kumenya ngo amarangamutima yiwe sinyakomerekeje. Kuko reka nguha akarorero, abana benshi banywa urumogi, iwabo nta kintu na kimwe baba babuze, ahubwo babuze urukundo, babuze affection ya papa. Hari igihe tukora iby'inyuma tugakomeretsa amarangamutima, cyangwa umwana ntituzamufashe mu kumuhuza n'Imana. Uyu mwana yafashijwe mu gice kimwe gusa, biragoye ko azomenya umuhamagaro wiwe. Reka nguha akarorero kamwe. Iyo ukubise umwana ukamubwira ngo sinumvurira, ceceka, amarangamutima ye ubu yafundikiye, uramureka nyakarira nyene. Yego, aba yifunze. Kera azajya kubwira ngo ngiye ngo sinezeko ngo kandi simbabara, ukibaza akoze mwibuye n'igiti. Kubera ko amarangamutima ye yarafundikiye mu buzima, azobaho nta kimunezereza, kubera ko ntiyabonye igihe cyo kwiyagura. Murakoze cyane. Mbega abakozi b'Imana bo igihe bakiriye abakristo, ndabona hari no Sunday school ugasanga bigisha n'abana bakiri batoyi, bo hari ikintu bumva batekereza? Nkubereye umunyakuri, niba hari ikintu nzi gikorwa nabi no kwigisha Sunday school. Ni bande icambere, ni bande bigisha, bafite ubuhe bumenyi, ahubwo bo bigishijwe nande? Ese babatoje kumenya ingabire y'umuhamagaro w'umwana? Kubera ko ikintu wabwiwe na pasiteri, wabwiwe n'umubyeyi na mwarimu, kiba ari ihame mu buzima bwawe. Nico kizogena ubuzima bwawe bwose buzobaho. Rero iyo umwana mu muryango arezwe n'umubyeyi afise amarangamutima akomeretse, akabakubitira kubica, akajya babwira ngo mwese muzabimbwa, ndamutse mpfuye mwese ntimwobaho, donc ibintu bimeze nka bene gutyo. Wibuke ko mu muryango umuntu atakaje mu kumenya umuhamagaro wiwe, hanyuma agiye muri Sunday school. Abantu bigisha Sunday school n'abantu ngo bumva bafise ngo umuhamagaro gusa, ariko badafite ubundi bumenyi. Noneho reka dusubire inyuma ho gato. Umubyeyi ntashoboye kumenya impano y'umwana, hanyuma umukozi urera umwana nawe ntuzahavuka. Babitoya byicane umukozi urumva nabace yinjira muri abanye. Urumva wenda petetere mu mwaka umwana arezwa n'abakozi 5, azogira yihendera, azomenya gute umuhamagaro. Hanyuma uhita umujyana muri Sunday school, umurera muri Sunday school nawe yashobora kuba atamuha ibikwiriye, uhita umujyana ku ishuri, umuhuze n'umwarimu yaje gushaka akazi ariko adafise iyo ngabire, adashobora kurera umuhamagaro. Finalement ubaza ko azobiki. Rero nibaza ko ibyo byiciro byose ni umwana aca mu ntoke z'abo bantu bose, bakwiye kureba niki tumuha, ni tuzomugezaho. Kandi ibyo wibuke ko birakomeye, kubera ko mu muryango, muri famiye, niho havuka abaperezida, abagenero, abadogiteri, abarimu, abapastori, bose niho baba. Abacuruzi bakomeye, ariko niho havuka amayibobo, niho havuka indaya, niho havuka abanywa rumogi, niho havuka abakubita kudeta, niho havuka biturikirizaho ibisasu. Ibaze ahantu hamwe haproduiza ibintu bibiri bidasa, ahantu hakwiye kwitabwaho kuko imihamagaro niho ivuka. Dukwiye kumenya ngo uyu muntu niki tumuha, hanyuma niki tuzoronka hirya mu gihugu no mu ishengero.
hari ikimbiro gice kiza kandi turi ngaho nyene uvuze ngo nabigisha bafite uruhare rukomeye cyane mbega leta yobe ikibanza cayo kugira ngo abantu bashobore kubaho nyene ubwo buzima nikirabamugarira leta ikwiye kumenya ko urabona hari igihe dukemura ibibazo bihari uyu munsi ntiturebe mu myaka iri imbere iyo abarimu badafashijwe gukora kinyamwuga ngo bakore bakora mu buryo bwiza bw'umuhamagaro kandi ukurikirane urebe ko ibyo batanga biri urumva ko amaherezo produit fini izaba itari nziza rero leta ikwiye gukurikirana ikibaza ngo abantu bigisha mu buryo bwiza hari igihugu kimwe n'abantu bazi gutanga raporo nziza hanyuma babona iby'amashuri bikurikiranwa na UNESCO bakajya baha UNESCO ibiharuro byiza hanyuma UNESCO iza kwikorera ubushakashatsi baza mu mashuri iyo basanga umuntu arangiza primaire atazi gusoma no kwandika kandi barahawe raporo icyo gihugu kimwe cyarantangaje rero hari igihe dukemura ibibazo mu buryo bworoheje ariko ikintu dukwiye kuba tureba nk'igihugu ni produit fini ni ukwibaza ngo kera tuzogira abajeni tuzaba twaramenye abantu bafise ubwenge muri iki kintu twembestise mu kubigisha ibijyanye n'ingabire zabo n'umuhamagaro wabo kuko niba umuntu ari azi ubukorikori azi hanyuma ugahita ujya kumwigisha ibiharuro ntibifata niba ari umuntu ari umuganga ugahita ujya kumwigisha amategeko ntibifata ukwiye kwibaza ngo barimu ni ukubategura ku buryo tumenya ngo umugwi w'aba bantu tuzobigisha amategeko tuzogira produit fini kera y'abanyamategeko b'abanyamwuga aba dukwiye kubigisha ubuganga nico bakunda aba dukwiye kubigisha amategeko umuntu akiga bakurikije ni umuhamagaro wiwe ya passion yiwe ibyo rero bizova mu gutegura abarimu bakora ibyo umva bihera kure cyane bihera mu muryango bikaja mu ishengero bikaduga okay mbega hoho nk'uwo muntu usanga yamaze kubona umuhamagaro wiwe ariko arabugenderamo nibihe bintu kenshi usanga bigwanya umuhamagaro w'umuntu ibintu bigwanya umuhamagaro icambere ni nico yahawe ndavuga mu muryango kuko abantu benshi buriya ntureba hari ukuntu twemera ngo abazungu ntibafise ubwenge buruta ubwacu ahubwo bo bazi gutangirana n'umwana ari mu nda niyo sokre yabo yego umwana bazi gutangirana n'umwana ari mu nda kuko umwana iyo ari mu nda yumva kuruta iyo ari hanze hanyuma bazi kudakomeretsa amarangamutima umwana ari mu nda hanyuma ikindi barazi ko umwana kuva yavutse kugera ku myaka 3 yakira ibintu 70% bishasha urumva ko niba warakuriye mu rugo papa na mama bagwana wibaza ko hagati y'umunsi umwe n'imyaka 3 wakiriye iki kandi ibyo nibyo bizokugira umuntu imyaka 3 nyine ku myaka 3 yego hanyuma kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 5 nibwo karagiteri iforoma ishobora kwiforoma igoramye cyangwa ikiforoma igororose bitewe n'amaboko agufise rero ico hirya y'imyaka 5 umwana nubwo wokosora gute hari ikintu gikomeye kiba carapfuye muri we udashobora gukosora nubwo cokosoka biba ari nka 50%. Rero ntibaturusha ubwenge ahubwo bo bazi kumenya ingabire z'umuntu bakazirera hanyuma umuntu akajya mu muhamagaro niyo mpamvu uzasanga niba na foto azarinda asaza afite appareil niba ari umuganga azaba umuganga ubuzima bwose niba ari umunyamategeko azayakurikirana kugeza apfuye kuko bo bazi twebwe rero umugisha ntitufite je nazo biciye muri kino kiganiro ndibaza ko abavyeyi bariko baratahura neza yuko burya umwana bamuhawe n'ingabire bona musengera bataranamubona akiri mu nda bakamusengera n'igihe avutse urumva ntibica amarangamutima yiwe
mbega hoho abantu ariko badukurikirana bwa ati none nivyo turumvise ibintu bituma nyine umuntu adashobora kwinjira neza mu muhamagaro wiwe mbega hoho ni gute umuntu yo kwinjira neza mu muhamagaro wiwe kugira ngo umuntu yinjire mu muhamagaro wiwe reka dusubire inyuma tugaruke ku bavyeyi tugaruke ku bapasteri tugaruke no ku barimu nibo twatanze akarorero dukwiye abo bantu bakwiye kumenya ko abantu bafise mu ntoki aribo gihugu cejo aribo shengero ryejo bakamenya ukuntu babafata reka duhere ku bapasteri abapasteri ntibumve ko igikorwa c'Imana gikorerwa mu rusengero gusa ahubwo batekereze ko abakristo beza nibo bayobozi beza bejo hanyuma n'abarimu nabo ntibagarukiraho bumve uruhara rwabo no kubyara tureke kubyara mu mubiri gusa ahubwo twibaze niki dutanze mu marangamutima niki dutanze mu buryo bw'umutima hanyuma ibintu bishobora kubuza umuntu kugera ku muhamagaro we icambere n'icyaha iyo muri societe muri famille cyangwa umuntu ku giti cye ahisemo kuba umunyabyaha biba bigoye ko ashobora gukoresha neza umuhamagaro kuko hari abantu uzi nawe bari abanyabwenge ariko bishwe n'inzoka hari abantu bazi ubwenge ariko bahisemo kuba babi gusa icyaha ni imbogamizi yo kugera ku muhamagaro icya kabiri ni ubwoba nyene bya bintu waciyemo muri kahise hari gihe bikurema mu ubwoba ni ikintu kibi ugahorana ubwoba bw'ejo hazaza ukavuga ati ndiga se bigende bite nabize ntibaronse akazi ugahorana ubwoba bw'ejo hazaza ikindi ni ukudasobanukirwa uriwe ugahora wigereranya n'abandi reka ngo bakarorero urabona ko twambara kugira ngo batavuga ngo tujya kugira ngo batavuga ngo ushobora kuba mu nzu udashobora kugira ubushobozi bwo kugira ngo batavuga ngo ukibaza kubaho kubw'abandi uzaba wewe ryari ugomba kumenya ngo ndinde naremewe iki ni uwuhe muhamagaro wanjye nihe impano yanjye hanyuma ukagerageza kubana n'Imana mu buzima bwawe hanyuma iyo ushoboye gusobanukirwa ibyo ni hanyuma indi mbogamizi ni umuco wacu umuco ni kiritire urabona reka nguye nk'akarorero dufite umuco wo guhisha ibintu byose muri twebwe ku buryo ushobora kuba hari n'ibintu utumva neza ariko tukaba udashobora kubibaza kubera ko uzabe n'amazina abantu benshi bitwa n'amazina arimwo urwanko arimwo ariko ntange nk'akarorero niba waragize amarangamutima akomeretse warakomerekeye mu muryango kandi ukaba udashobora kubivuga bazobwirwa nuko imvi zaje ku mutwe utangiye kugwara estoma utangiye kunanirwa gusinzira utangiye kugwara impyiko utangiye kwibagirwa kubera warabibitse kandi yenda hari wari kugufasha ukaruhuka ugakomeza mu muhamagaro wawe neza uribuka Imana ihamagara Samweli yahise ajya kubaza Eli aramubwira ati no singiye uguhamagaye ni wongera kumva undi aguhamagaye umubwira ati noneho neza amatwi iyo ataza kugira umugisha wo kugira umuntu umuyobora ntiyabwo yari kugera ku ntego ngo avugane n'Imana. Imana irabizi ko turemye tugizwe no kwihenda ku kigero kiri hejuru kandi ushobora kwihenda mu muhamagaro. Niyo mpamvu navuze ko ushobora kwiga ubuganga kandi yenda urumubaje. Nta muntu numwe kwisi adakenera utugwaririraho, nta muntu numwe kwisi adakeneye umuntu amuyobora, nta muntu numwe n'abayobozi b'ibihugu bafite abajyanama mu mutekano, muri ekonomi, mu bintu bitandukanye. Ukanasara mu mbwingo rwose yarafite abajyanama. N'ubundi niko bigenda. Rero n'Imana irabizi ko babiri barutumwe, umwe yagundi na waramubyutse. Bisaba rero ngo ube uri umuntu ushobora kuvuga amaranga mutima yawe, kugisha inama. Narivuze ko umuco wacu nawo hari igihe utubera inzitizi. Hanyuma ikindi ni idini, imyizerere y'idini. Yabuze abantu nyene hakubafasha. Yego. Nk'ubu ngiye nza abantu ashobora kumara imyaka nka 30 aho wamusize yicara n'ubari hacicaye. Kibaza niki yungutse. Ibyo byose bamufasha kugera ku muhamagaro. Urabona warabyaye nk'abana batanu,
ukajya unezererwa nuko bose ntawarongoye cyangwa warongowe bose bicaye iruhande kwa ikibazo gikomeye gukomera kw'ishengero ntukurebera mu bwinshi bw'abicaye imbere yawe ukurebera mu bwinshi bw'abo washoboye kumenyesha umuhamagaro wabo hanyuma ukabohereza gukora uko niko gukomera nibaza ko hari igihe imyigishirize y'amadini n'amatorero nayo ishobora kuba imbogamizi z'uko abantu bamenya umuhamagaro wawe niyo mpamvu pastor akwiye kugira abantu ashobora gukurikirana mu buzima bwa buri munsi bitari mu mpemu gusa no mu buzima busanzwe kamaza umeze gute uyumva gute niki wumva ukunda ukamufasha kugera ku ntego y'uwo hanyuma bya bindi byapfiriye muri famiye bizokosokera mu ishengero mbega hoho uwo muntu yamaze kwinjira mu muhamagaro wiwe muri urugendo muranye n'umwami Yesu Kristo mugendana umuhamagaro wanyu ku makoro no munsi mbega nibihe bintu washoboye kubona byotuma umuntu agendera neza mu muhamagaro wiwe akazorangiza neza neka mvuga ibintu bikeya ni byinshi reka mvuge mu bikeya icambere no kuba warakijijwe gukizwa ni fondation y'ibindi bintu byose bizokubaho mu buzima hanyuma icya kabiri ni ukwemera guhinduka wowe ubwawe ugashira imbaraga mu guhinduka icya gatatu ni ukwiga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwawe bwa buri munsi kubera ko hano mu karere k'ibiyaga bigari dufite ikibazo giteye gutya tubizi mu mutwe no mu mpapuro turabyigisha tukanabiririmba ariko iyo bishatse mu buzima urabibura Abisirayeli hari ikintu baturusha bo bazi guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima ikintu cyose Bibiliya ivuga barakikwereka mu buzima barakibaho bobo yego iyo bavuze ngo uzaba umutwe ntuzaba umurizo isi yose irabizi ko ari abambere mu bintu byose iyo bavuze ngo uzajya uhage bahinga ahantu hatoya cyane ahasigaye n'ubugaragu ariko barajya bagahaga bagasagurira amahanga iyo bavuze ngo imiryango yawe izohora yuguruye ku murango no mu ijoro bakira ba mukerarugendo 3 miliyoni buri kwezi abaciye ku butaka mu kirere no mu mazi binjira mu gihugu tourisme nibabeshejeho ibintu byose Bibiliya ivuga barabikwereka twebwe habaye iki kubera ntawe twigishije guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima niba rivuga kubabarira niba rivuga gusenga niba rivuga gutanga niba rivuga ukagerageza kubyinjiza mu buzima bwa buri urumva ariko barababarira ari gutanga baratanga yego hanyuma ikindi ni ukureba niba udatsikamiwe n'umutima ukomeretse abantu benshi bayobogwa n'ibikomere niyo mpamvu umuntu umushira kuri kese wenda muri shop yawe cyangwa muri company yawe agahita barayakura mukuruta kuba umwizigirwa umuntu agakonsoma ibiruti byakeneye kubera ibirarane by'ibikomere iyo umuntu yakuze atajya ngo hage agakura nta muntu amwizera ngo amubwire kuri umugabo ushoboye kera bizomugiraho ingaruka kandi bigire ku ngaruka n'abandi bantu bari munsi yiwe rero icambere no gukizwa cya kabiri no guhinduka wowe ubwawe cya gatatu no guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima icya kane no gukira umutima ukomeretse icya gatanu no kumenya ngo ndinde ntabwo ngiye naba wowe umuntu akwiye kumenya ndinde naremewe iki niyihe mpano n'uwe muhamagaro mfite hanyuma ikindi ni ukugira discipline ntushobora kuba umudisciple wa Yesu udafite discipline ye ntabwo bishoboka discipline rero iva muri kwa guhinduka kwa kumenya kubaho ubuzima nyene buri mu buzima niki kibanza niki giheruka ibyo bizagufasha kugera ku ntego yego murakoze cyane dusa nabagiye kurangiza ikiganiro mu mwanya uri imbere gatoyi muge mbere ko turangiza hari umuntu ari karaturabwa ati jewe ngeze mu myaka yiteye imbere cyane narakoze amakosa menshi muri kahise kanje narahushije umuhamagaro wanje kandi ndayibona ntaco nigeze marira abantu naje wenyine ntaco nigeze nimarira mbega uwo muntu ahantu ageze ashobora kwageza ku myaka 60 ashobora kwageza ku myaka 70 ni gute ukosora ako kantu mu myaka asigaje kubaho reka maze nsubira inyuma ho gato mvuge uko twebwe dufata imyaka mu buzima bwo kubaho kuva ku munsi umwe kugera ku myaka 20 tuyita imyaka yo kuregwa kudepanda ku bandi ni igihe utaba wifatira ibyemezo hanyuma 20 kugera kuri 40 ni imyaka y'amakosa imyaka yo guhuzagurika ni imyaka itarimo experience ni imyaka itari igoye
iri mu imbaraga nyinshi. 40 kugera kuri 60 ni imyaka yo kubiba, ni imyaka yo gukosora amakosa, ni imyaka myiza yo kugira icizere, ni imyaka abantu baba bamaze kubona umaze gutuza. 60 kugera kuri 80 ni imyaka y'umusaruro, ni imyaka kandi umuntu asarura aho yabibye, ni imyaka yo gutegura umusimbura, hanyuma ni imyaka yo gutegereza gupfa. Sibyo? Urambajije ngo 60 niki umuntu yakora. Iyo ufite Imana muri wewe nta gihe na kimwe udashobora kwikosora. Gusa nanone nsubiye inyuma, iyo myaka mvuze ni imyaka irimo kurondogora, kwikunda, kutakira impinduka, ibyo wamenye biba ari ibyo, ni imyaka igoye. Ariko iyo myaka iyo harimo impamvu navuze mwe muyera nuko we atuma umuntu yoroha akavuga ati ibintu ni bibi, sinabikoze nakoze ibibi mu buzima, reka nige gukora ibyiza. Hanyuma habasigaye iki rero, kuko ico gihe ni imyaka ubona abantu benshi bagira AVC, stroke, biba ari ibintu bigoye. Si byiza kwiyumvira ibintu biremereye cyane, umuntu abatangiye kunanira, ubwonko bwe butangiye kunanira. Ico gihe rero ni byiza gufata ikintu kimwe, bafata ikintu kimwe bavuga ati ngiye gukora iki mu buzima. Hari umwanya munini wapfuye ubusa, sinamenye umuhamagaro wanjye, sinakoze ibyo nagomba gukora, ariko byibuze ngiye gufata ikintu kimwe. Wenda imyaka nka 20 nsigaje kubaho, umva niba uzopfa ufise 80, 20 ubukosoye ibintu byinshi cyane. Ushobora gukunda abuzukuru bawe, ushobora gutanga umusanzu ku gihugu, ushobora gukora ikintu kizosiga ari akarorero. Ntufate ibintu byinshi cyarimwe, kuko kimwe mu bibazo tugira, hari igihe umuntu avumbura amakosa yakoze agahita asubira inyuma kujya kuyakosora yose, kandi bizogufata indi myaka ingana niyo wayakoze. Byibuze ushobora gufata ikintu kimwe ukavuga ngo ngiye gukora iki kintu, ngikore neza mu bwizigirwa, hanyuma nzogisige hiragi. Murakoze cyane, turabashimiye cyane kuri n'ivyiviro muje gutanga kubijanye n'umuhamagaro. Nukuri sinzi ko arakajambo kanyuma mu office amace turanga ikiganiro. Aho natangire niho nshaka gusoreza. Tumenye ko nituba dushaka igihugu ciza ejo, niba dushaka abayobozi beza, niba dushaka abapasteri beza, nituba dushaka ishengero rikomeye, dukwiye kwita ku bana b'uyu munsi, dukwiye kwita ku uburyo dutegura umwana, tumumenyesha umuhamagaro wiwe, tumufasha kugera ku ntego bitari mu rusengero gusa, ahubwo mu buzima bwa buri munsi. Tuzogira abanyabwenge bakomeye, tuzagira abajeni, tuzagira abantu bazozana impinduka. Nta na kimwe Imana yatwimye, ahubwo kuba muri ignorance bishobora gutuma tutagera ku ntego. Ego, murakoze cyane. Kuno mwanya mwaduhaye ku majambo muje gushita muri kano kanya, nukuri Imana ibandanye bahezagira. Murakoze cyane. Ndashimiye cyane nabo bose bariko kino kiganiro c'umutumire. Ndizera ko ari byishimiye muri kino kiganiro kubijanye n'umuhamagaro. Mwumvise umuhamagaro cyari ico, mwumvise ukuntu umuntu yokwinjira mu muhamagaro wiwe, mwumvise intambwe z'umuhamagaro. Eka hari byinshi mwahakiriye hano hantu, nk'abana, nk'abavyeyi, nk'abantu bakuze, eka umuntu wese muri domaine arimo. Rero murakoze cyane, mwana muvyumvira ko medita ko bibane by'abakuza bwanyu, gutyo bibafashe kubaho ikimani bahamagara hano ku isi. Murakoze cyane, naho butaha mu kindi kiganiro. God gave me a song I will sing for the rest of my life.